Kani ko All India Radio Shillong ki khubor ban puleru Elma Arwar. Kimat bakongsan jong ki khubor menta ka setiap ka khat pratarik uyayong kilong. Pelat ke sorkar kami hadu 9,000 lais pak lor tingka nak benta barot ki jela bat ki Union Territory lembaga Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme. Pentip uminti rang ba ka jela meglea ukan rat ke sangma banaki henreus pak khat nyutli ki sampel sans pak sapui tli kilong negative badang up ya ka report san rup nyutli. Pelat ketenat Revenue and Disaster Management jong Jela Assam ya kapisa ke balong sanpok puluh tingkah syaborok kidesik ke Jela Assam banyak hun persya yu COVID-19 but la aman aji ujor halor ke jingde tamdor ya kimar lembaga Facebook page jong ke Itanagar District Administration ki khubor ki babnya ka sarkar kami jong kari India ka la pelat pisah hadu 9,000 lais pak lor tingkah syaki jela bat ki Union Territory lembaga Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme ne ka MGNREGS ban siono ya kiram jong ka financial year baminjam snem na benta ki artuyo jong 8,000 arpoi umentri ka sarkar kami badipet ya katanat rural development Narendra Singh Tomar ulapit banyak bahaya borok ke flagship scheme jong ke tenat rural development. Une menteri ulapan paru ba kikam jong ke MGNREGS ha ki jaka bompat dasak tat han ha ka kham COVID-19 leben pentrai kamno haringkat ke jingbut ya ki kendon jong ke tenat ke kot ke khia jong karim. Utomaru lo ongru ba kene ke MGNREGS kan pentoy khambon ya ki kamrep kamriang. Menteri rang ba kejala meglea ukon rat ke sangma hinan kesni ulay thu ba nakin reus pa khatnyu tli ki sampel ki bala pha test na kabinta COVID-19 jong kejala meglea sans pa safui tli ki sampel ki long negative ban ref nyu tli pat kidang up ya report ukon rat sangma ula pentip ba kejala meglea kedon pratli ki COVID case une menteri rang ba kejala meglea ula pentip ru ba kejala kelas screen hado arpusaw hajar lais pa prapu ungut Kibriyo bat ladon hadu safu khandai hajar lais pa khandai puwengut kibriyo kibala phone sya u helpline number bat ulaya thoru bagdon baladon hadu hajar sanspa sanpnyongut kibala le quarantine ka khubor kaya thoru baladon hadu sispa safungut kibadon haka primary list bat sa hajar nyospa nyopsangut haka secondary list ukona sangmau la pentip ru ba kajela kaladap don hadu laipo hajar li ki PPE bat sian kan sayo ru sa arpo hajar li ki PPE Une menteri rang ba kejela meglea ula pentip ru ba kejela sian kan sayo ru ya absently ki ambulans semai haringkat bat kitial sumar bat kini kin sapoi sajela tang hadin katto kat nisli Ha Assam ketenat Revenue and Disaster Management kala pelait jak pisa ke balong hadu sanpok lor tingka syaborok ki district jong kejela Assam banyakun persya ya uknyang jingpang COVID-19 katkum ke jingithu ki head officer Hagauti bakani ke pisa bala pelait dak Revenue and Disaster Management kalong menpinthit tiar yada ki pat ba bat senret dawai susu ke khubor ke pentip ru bak sarkar jela Assam sian kan supply sakumban re pusan nyopok lor na ke benta jong borok ki district Hajela Assam lawan pengkemau bagi district administration ki civil society organisation lembat kipat ba kila ajing ram syakitu ki beri berengkam hakani kejelam ka Gangtok Municipal Corporation kala terai sitom baha ban pelat ya kesikim na uknyang jingpang COVID-19 habakran bat ka All India Radio News u commissioner ka Gangtok Municipal Corporation u HK Chetri ulang bahadu balami uknyang jingpang COVID-19 ka Gangtok Municipal Corporation ka bunkam ban sundat dawai u Chetri ula pentip ru ba ka Gangtok Municipal Corporation kala phia ar benta hakabala don marsh phongut ki nongtrei ban pinkho ya kisalong sokun jong ka nongba bat ban pet ru ya ka jingtut ba klem sha penwet jong ki nur alam Chetri ulay thuru ba kinong lumnyut jong ka Gangtok Municipal Corporation kila yo jingi kai ba kumno ban lum bat ban bret ya kinyut khamtam ki face mask ne ki janya da dur khmat bat baro ki nong lumnyut kila yo ru ya ki PPE ne ki personal protective equipment so kini kinong trai ka Gangtok Municipal Corporation kila yo jingi kai ru kumno ban tunkho ya kamet jong ki brio ladon mano bayap na uknyang jingpang COVID-19 kani ko khubor ka wanchipi nak studio jong ko All India Radio Shillong menteri rang ba kejela meglea ukonat ke sangma hin kesni ulai thu bak sarkar meglea kala penkhre ban penbon ya ki Jakarta COVID-19 ha kejela bat menta ka sarkar meglea ka aptang ya ka jimunjur jong ka ICMR habakran bagilap sai khubor hadin ka jingwan jurip ka jong u ya ka Shillong Civil Hospital ka balabu ha ka
Bagani ka hospital kan sumari ki breu ki bayo COVID-19 ula ong bag sarkar Meghalaya kladap syong ya ka review meeting bat kilaray ban penbon ya ki Jakarta sa kajelam. Ukonrat ula pentip ru bag sarkar Meghalaya kan persyang banwanra sa kumbaan nilai tili ki Jakarta hajela Meghalaya. Ukonrat ula ya thuru bag sispa tili kita jong COVID lale hanegrims bat samput lipat ha Asam. Menteri Rang Baga Jela Meghalaya ukonat kesang ma ula pentip bak sarkar jela kan pen habaro kiliang ya ka PIL ni ka Public Interest Litigation ka bala file ha Meghalaya High Court bat kan sele ya baro action kam ha bajubab ya ka PIL ba kabala sya ujor persya ya ka sarkar jela ukonrat ulaong bakalong ka babakala ban ong baka Jela Meghalaya kampat don ya ka hospital ka bapaka ban sumar ya ki biyo COVID-19 une Menteri Rang Baga Jela Meghalaya ula pentip ru baka Jela ka don ya ki COVID Care Center. Ka office jong commissioner and secretary jong sarkar Meghalaya kala pentip ya ka online application nakabenta banyarap bisa lai hajar tingka sya kinong song jong Jela Meghalaya kibalang sakut sa bari bat kimpat yo ban wan pha sya la ka jong Jela nakadaw jong ko hukum lockdown kari ya ka online application on piliang hadu khalar buji siteng singi jong ka khandai terik uyayong bat on piliang su hadin kani ka taring ka web link jong ka online application kadai www.meghalayaonline.gov.in/covid/. Menteri Rang Bado kari Narendra Modi hin kesni ulaong ba kajingpin bana jong ka Reserve Bank of India kanyarap ban pinbahaya ka credit supply. Narendra Modi lima ka tweet ulaong ba kajingpin bana jong ka Reserve Bank of India kanyarap ya kinong tray kam la jong kinong rep lembat ya ki baduk bajinjar bat kanyarap ru ya ki Jela ban pinkiu ya ka jingsiu. Ka sarkar kami jong kari India kalau wengno ya ka kendon khang bansalan ya kidawai balasna na paracetamol ki bakentup ya ki fixed dose combination ni FDC kane ka jingpumna bala pemi hinan kesni bat na kaliang ka Directorate General of Foreign Trade kala itu bakini kidawai balasna na paracetamol kentup lang ya ki FDC la palat no bansalan lat no tang ya ki paracetamol active pharmaceutical ingredient ki balang khang bansalan halu mentang hadu khalah hajar laispa prafnyongut ki breu ha India kilayo ya uknyang Jepang COVID-19 hadu hnin kesni na pleng gini ki khalah hajar laispa prafnyongut si hajar nyospa south khunangut kilakot no balapalat ru yakin hospital kat ba south pa life nyongut pat kilaklat no habakran bakilat thai khubor hanong ba New Delhi officer katala ka koi kakhia jongkari ulai tho bakidan hadu laispa absently ki district hakari India ki baklem sakta shu na uni uknyang Jepang COVID-19 so uneu officer la pentip ru bakidan afneu tuli ki district hakari ki bamsim sakta na uknyang COVID-19 hakini ki khatsau sngi balalem hadian maka sarkar kini kala pentri kambiang ya ka lockdown ni ka hukum songkhop hayeng na ka daw jong ukram Jepang COVID-19 bat ka Jela Arunachal Pradesh kalayo ya khubor bakidan kidukan marbam ki bala detam ya ki mar ki mata hanong ba itanagar kum sibanta bante lakam ya kani ka district administration kala pinmi ya ka Facebook page na ka benta kinu ki jing ujor ya ka jing detam ya ki mar ki mata deputy commissioner ka itanagar ukomkar dolam ula pentip bagi pat ba kilaban ujor la kilap baki nong dia ki detam ya kedor da ka bapha da ki video sya ka district administration Facebook Joint Director Jongka Health Service Garo Hills Division bat usupnen Katura Civil Hospital West Garo Hills kila pentip bakat kom ka jingbetha jong sarkar Jela Meghalaya Katura Civil Hospital kanlongno ka hospital bapura ban sumar ya kitu ki bayo ya uknyang Jepang COVID-19 bat kane kan trekam nado ka arkho tarik uyayong mentausnem ha ka ju ka por kat kom ka jingbetha jong ka Ministry of Health and Family Welfare Government of India bakitu kinong pang ki badon Hatura Civil Hospital menta pinkaliano syaki hospital cimen da kajingpet nya jong ki doktor ki jaka suma na kabenta ki weipat ki jingpang labu no bandan bakande ha police hospital ka badan Hatura Bazar lembat Katura Christian Hospital bat ko Holy Cross Hospital Turam Katu ki khubor kilakot ki bawan chapi na ka studio jong ko All India Radio Shillong bat sakin dia pon min saya so bat ka Delhi station na ka benda ki khubor hatin Hindi bat hatin Pareng kani gadai ko All India Radio Shillong